Nande nibo gwichokaniria na kurita ngugi na governor uria uri kukagitana gaka tawe Reverend Mutuma Ntoithingia nikiraugite MCA baba betikirie gwitanira ngugi na Mutuma Ntoithingia nero county ya Meru ikethiro ikigwata thiri kiratongeri na ngugi chigetana mbere na gwiteka kagitana kau MCA maure noretia tongeria bonde ba Meru na kinya MCS gutigira nipa kunenkera governor Mutuma kanyaga kwithurira kanjo ya minister na kinya kanyaga kwithurira munini wa governor nikienda counties itikethero gikujera ndoa gatigati igatongeria mukiri wa Nkonja no guturugurira nteto chetu ntuko na arua na ripoti yu na gavana ni maendeleo na kinya Nkunja tha itho to musinsiri itho tumwite Nkunja maendeleo no ntuginyo tanto beto tha ino kuona onturukiriru ingo supervise barabara yengi kwa janjiririe kwinjwa na ibu tueta na mbere wou tone ruterero rui antu baisa sawa ni MCA wa Ntobeto kiongono Nkunja maure kaitene karakiaria na wetebo katha yende nontu ni bai watirite ngavana ungi umweru noroba na ki county ya Meru ngwikethirikirite kabweya nabo bakarita MCAs batumba kwithia bakithetheka ngavana uyu na bamwakanya munka ethire na kanju yawe ya mawaziri kenda omba kwithira kiritira Meru ngui na kinya akiromba kire MCAs barabange barari rutere rwarungi bombe kwithira bakimwakanya na kwithire kwina thiri kiri county ya Meru. Turi MCAs baraba supported ngavana tumeamua na kauli moja bado tukuinterfere na mantu ya ngavana yarake thura bangite ruterero wa kusagura CC rutere nyaro kuria munini oke na kenda omba kusagura munturo at least ukomba mutethia ngui kuthina interference kuma kiri ene quota kuwa either uyu a supporter no uyu a supporter no uyu atutegwenda muntu tutugwenda turenda thai ethiro aina freedom yo sagura muntu rawenda gethirwa agenda kureta urakuona nwe wa mutethia kwende Meru na mbere kaitene kawa kiari na wetende no tuthirikari ningi njaro monkathayu kabethire bakirira wetina mbere maturene lele mboa imbingi mboa onto miriki mboa kathusi mboa ya njalu na kinya mboa ingi sina thina na yo ndethai ndina imani no ntu bisinire yirembea ni turumire mwithone na thai kurita ngui kenda antu betu bombote thuka ko ngathe mingi burugira antu bantu betu no ntu bombere ote muntu onugunika ote muntu otheta no ntu ibelewi na ibaete Nkunja itariria kenda at least mbombo pathekera na thai ndi sawa kangubera atiri ibaethero baina imani ntuko inkai mweri umwaki twenga bana wetu nafasi au asagure cabinet yake asagure munini oke na ngoi ajiririe kuendelea kila area ya Meru County. Kiripotera Meru TV kuma Ntobeto kiongo Egembenath beta mukiri Nkonja kuni ati akariba kathi ndene ya wadi ya Thangatha giciko bungi gatigane East ne bachumirite na kumeneria MC wa Nterizi urezekena tikelaija kana Elijah Kimathi uria ni umwe MC barabara onkaga kagitene kawathani bokaira mwangaza bakiuga kinya kwethera MC o nethiritwe akigwatanira na kawira gutiweti na mbere bethirite bagikuzira Nterizi kuringana na kariba baugite ati barabara ira chionde chethiro chikenjwa ni kawira mwangaza amuna MCA wa Nterizi echionde chethirite chigitana mbere na kuthukanga no ntethiri kenjwa na njira ire ekubatara njira nandi baugite bare na witikio ati utongera barabara ukubukethera bagibatethia na nguruki bakiromba MCA wao kuchokera Nterizi na gutigira na kubathondekera barabara yeze na njira iria ekubatara akariba kathi na nturira kwe kuma wodi Thangatha gicigo mbunge iketiganisti bachumirite no kumeneria MCA Elijah Kimathi ikumania no ruchingwe boya bothuku arabo wete barabara ire nyinge barenjete na kawira mwangasi twithirika mwanka thai ni kwithira barabara ite na maramu na itumbete kuthirika bwitho boya barabara yetu ya Nyankine ire kuwatithania Nyankine na Riungu Mheshimiwa wetu Elia neyere aratuinjira barabara eu ikari ya mitaro ekwandra waru barabara eu kuma arakathoya kwina Mariungu kwa Muremera ne anipasabo etiombeka weteka kinya muntu wengo atiomba umetera na maundu ne antu bainge muno maisha yao yethete yare atari ne nontu barabara era nera twenyo ndene nture Nyankine ne barabara nontu twanenkere ngwe muntu ate kumenya ngwe
twanenkere ngwe muntu areta nara wonka atiche kureria antu into ngwe ke wonka omora kyabi akawa kangwonka wamoria bo akawa ito kangwonka ituirutane na tumenye mutongoria uronka nora kama mwanya yoyureku nonto mtora wonka into byubyunkuma ke ukiawe na mwisho na inara ikakia narabieta lakini mtora au kama mukami kama akundia motori akundia muchore na nyamwana akanywero. Alafu mheshimiwa Ntwethingia batu barabara yetu turenjairo ao ngumba tutiona kinya no mbio barabara yathukiruo twakurithua mite twatemethua mpempe toitwa pasenti katira cia gitero lakini barabara yenjero ikimunde kya kibarabara ugitiona inya kamara muno mbi bikibiki eteta inya to akinyira kuo anto inya kwe bamba bakororo chioro na nyumba ende batu mheshimiwa Ntwethingia katukwira twalelia bwega barabara undra kwira ndethoki kinya kana gatiti oyete cukuru gatwikira twana ituro tukireta cukuru nikenda gaitia twalelia barabara no ntoni enjoro no tebiete thwa buru ibyo byotoma tuikwa ororobo nene no ntobakura chietira tweterete twayanire barabara ni itainjirwe yenjirwe mutere mukone na ura enjita chia barabara kuthira kwenjwa twa mwirire nende barabara kuthira kwenjwa eyo nangari ku murume wina miri atone nende kuruka na urire na egere nende yongo ekari yantu batikenya karibana ndi belekele tikiriro kyo kiringava no mwero wa kaunti Meru Reverend Mutuma Ntwethingia arba murombete kumba kwithira kebwithio chunkoni boya ro barabara iromba kwithira ikenjwa na kwithira barabara itire iba murombete akomba kwithira ikirambira itibuthitu oro kubatiri kouga tukuromba ngavana areyire omwero mheshimiwa Ntwethingia ito muromba achunguze barabara ya ira kwatata Nyankine na Riongo one kethira barabara eu contractor aegingwe na arirwe ethira atarirwe nkukuromba Ntwethingia contractor wake akuriwambia nonto uraimunda ya kwandra waru atwenjire nayo ethira na arirwe na thiatwe athitangwa watwe achoke mbia chieto nonto rai exchange of government resources baatyo twenda Ntwethingia thiata process ya amenye kethira obuka wera na injita kia barabara na njire pega kana ketha yari kumanipulate akiri tianto bona mbia MC Oraiku atathoma na mheshimiwa Mporo nonto barabara yonthera mheshimiwa Mporo akwenja aimenja amekira maramu ya kinyona rola na barabara ikasa sawa kwa barabara yereto ire arora tutona maramu tutona rola barabara na munyete njiro ikara tractor ya kulukirire tu ete na yani etumba umeasesi nyama uru itukromba Ntwethingia ututhiatire mantu ya muntu wa watwora ai contractie nekenda becha irarirwe ketha narirwe ichoke na gethira atiri itukuromba Ntwethingia okarea barabara wita injirwe boya muthiba nenkerete mukana kire MCO Elijah Kimathi bakimwira mwaka 2027 na choko wita nontugitike MCA na kakethira ikionera nkathetine kankwira ni angumberera galukire na buganie batu soteriji twamenyere mbi kawera te mutongoria twamenyere rojo bonalia bwe bonalia tomwe kwa kirelia kango kwira mheshimiwa nonto yakore mingwe itukwailete tukona ngwe kune aonka waingeria tamaa kidhandra waneneria tamaa kidhandra oraulwa kethira katwa utumira wito turitira ngwe katwa kutumira sigino yokwira 2027 kwena muntu enyumeku 2027 kwena muntu twailete tukona kaomba Mathio mwenda iweta ito mutabodi 2027 na wetro kumenya egi wandeza namba batu tebyo tona kirelia kinya kana geto kara kalwamirete kura au otebia akana iruare na bati kwethe akandre kinonto ikathomete endre mwangeru batu toruwa tote omwenda na tote omwenda 2027 nunge tukulwamia mwenda iweta nwetu enue mheshimiwa Elia nakangukura atire ketho tani ngwa mbisa eto ngwa mbisa parliament ya Meru nonto tukonithiri
ibuo kana tibuo magatoma kiripotera Meru TV kumatia nimbe tanda msimuturia wathirinja tukiuma nteriu turingia gatarugia tumwe ko twerekere Monka County ya Tharaka Nithi ni aria arimu 13 na barane arimu ba P1 nibethire bakiandamana ntere cia Tharaka South aria bambiririe maandamano jao ntere cia Marimanti eberekera Monka obisi cia TSC na muthia barikia maandamano jaja kiri obisi cia mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara. Kuringana na arimu baba batarĩrĩtie ati gitumi kiao kwethera bakiandamana ni kuga ati baruga ira babatere kwandikwa nacio ni TSC ni ciethero cikenenkerwo arimu bangi intokera na ndi betherete bakimenerie mujumbe wa Nterizi Gitonga Murugara. Mujumbe ujo na wakiari na thimu na mwandiki wetu wa Nteto na ethiritwo akiuga ati agatigira na kuthingatira arimu baba bonthe 13 lakini ethero agitari na kuga baruga ciao ciethero cikenenkanirwo na cianenkerwo arimu bangi ntere chia Kariga sub-county. Arimu bara 13 bombire gutunya barua cia TSC kumaga gicigo munge kia Tharaka na bara bareterete kuripoti cukuru ira barari bagutuma inkiama ya wandikani bo arimu TSC munde batindia maandamano thokoni ya Marimanti ara bombire kwethera bakiri Monka obisini bo inkiama ya TSC bobo botakogana bagikorokera obisini ba mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara ara bombire kwethera bakiregero kuthungira na no ntu twathire kire MP tuona kanaga tutete no ntu twi mutongoria wetu tukuthiogo atwita gwake na tukumwiturika no bichi na regira twitire wake mukothima tukuthimo kothima tareo mande athira tukumuria no ntu watutunya twanya ti ugo twakuthukia hata twerie kura cieture na tukara kumuringera tichi mukurukagia ikia kwaranirie tumura na tucokerie barua cietu atwirie barua cietu itichoka aringera mtu eta Anthony no bisini bwa TSC atwera barua cietu cigatwika cancelled na ino nto twagwatirukie bagikenana tujureretie employment form cigatwika cancelled Gitonga tweratie na nja na kura cietu na twaririe nae na umathi kuma gutwabangaga tushugurike kere obisira toira barua cietu tugi apply gwira ndarikitie process yonthe na ndetwa cukuru ya turima twero no ndari ku report mande lakini koya ndero barua ya kwetirio nderwa twanya 13 itwajo kiri mheshimiwa jiji awirete cia Kariga no tuyali na 0 slot para na tunengere chiringi ngiri chiere na choka twira na tu luthete breakfast lakini tuko mwera tiomba kureka no tungoro cietu itiganere toro tiena barua atwiri antu ibacharagia atu itugacherie tugachereria na tuabachereria ko na tutiena wera ya mwero gwatwiro mwicho atwire twetere June gwegwa twanya tukaumira gwegwa ati atoto akikishira kwetwanya atwire gwegwa tukaumira tukandikwa na tware kumira itugetera ine gari mababa bakiuga na siasa batibateri kwethora bakithongera mantu tamama ndiromba TSC batu nekera barua cietu no tuguchumbuka mono njerani tugutumira mbeche nyingi mono tukithi sub county tukairwa county tuma county tukathi end quarter tutindaga njerani na ituthendire mono itunenkerwa barua cietu tutichukuru to tafadhali oka kwegwa no ari na untu bakuthetera chakarigi baku na tio twe baku oka kwa no ari na untu bakuthetera according to guidelines cia TSC chuga anybody ena complain abati ku raise before employment forms tweka sign tio witu ari orende to sign employment letters kwa witu koroma na itio kenene oshugure kyo twira Chakariga slot chiona ari kauma no to Chakariga sub county tegoro na utwira barua cietu cie Nairobi twathi Nairobi niyo yatwira barua cietu county ire tukoya county twerwa barua cietu Gitonga Murugara na cio ende kweshima renene awaibo njinji twakuromba na gitio kenene tucokerie barua cietu tukaripoti cukuru tweogerete kwa tukithomithagiana ti kwandamana tukigwetarie twareana siasa na gitio gikenena gi TSC tuye ni independent mbonde na njira ya thimu tukiaranire na mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara na ugetari mababa bombete gutunywa barua ciao ibo bakareithirio bari bambere kiri wandikithania tukugwata
Ituye kwiboma batakwigwa bwega kwibangi bakenete muno na bo maisha mathiago kogu nigo kuga ni ngachubira arimu bara bomba kwa bathirikite baringithitwe nae mantu ama magwandikanire bobuyite bekiro be number 1 kuma marimante gĩcigo mũnge kĩa Tharaka nkĩribotera Meru TV rĩetoka mbĩta Ndagara waiguna. Kuongera kuone ati nyuma ya gavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutuma Ntoithingia kurikia gutumiria ati akethirwa akiriukia mubango jo Mount Kenyaran mubango jirajo warijo gutetheria and county Meru kuthunkuma kana guchwa mbeca ecia kurwa na mirimu na murimu za nyimba nandi Salesio Mutuma wa Mutata urane muteteri wa Kyoto Kyomuto amona Oscar Mutugi urane muthoji o mantojege siasa ibetheta bagishumiria na kugwata mbaru miario ezi ya gavana Mutuma nikiraba taririte na kuga ati Mount Kenyaran netethete muno kagitene karo ari gavana akirito murungi na untumbeche nyingi chethagirwa chikiuthranwa na gutetheria antobara bonde budget ne murimo jo kansa ajandene county Meru igirikanwa ati murimo jo kansa kana nyimba joithirito jo kionekana kuongereka na njira inene ndene ya county ya Meru. Jeff nore na rogonoro na njira intariro ndaika inkai nyuma ya Mutuma Ntoithingia gavana wa Meru kunywa muuma na ugere thirikari yawe igachokera mutaratara jo Mountain Land mutaratara naju jwambiritwe ni gavana wa Bairi Kiraitu Murungi na jura jwachangaga mbeca cia kurwa na murimo jwa nyimba na kuga kinya agacho achore bangi kathumba ni kenda untu bubu bukethere bukiumbikana na kurwa na murimo juju jwithirite jukiinyiria Meru bunene. In collaboration with Athletics Kenya, we will also revive the Mount Kenya Mountain Running Championship. Raise funds for cancer treatment. Ni mantu nandi jagwa timbaru ni Oscar Mutugi muthomi na muthuji wa siasa na kwina program yari kwambirwe thirikari ya Kiraitu Murungi ya kugeria guchwa mbeca cia ku establish cancer center na ku raise mbeca cia kwithirwa chigitetheria organizations ira ci Meru ira chikugeri kurwa na nyimba na one of those programs yari program ya Mount Kenya Running Championship ira yari za mbeca cia gwaka cancer center. Ni mantu kinyaja gwa timbaru ni Franklin Mwiti Karuti mwandiki munene wa kiama Kenope waja kaunti ya Meru wa mwana Salesio thuranira Mutuma uria ni muteteri Kyoto kia umuntu batwe itwithirite tukiarire mantu ya cancer center ira yari wo kwa Nyambene level 4 na itombire kuthithika at this juncture inkwenda kwira gavana wetu nontonona nite wiru bwa utethia mwachi wa murimo wa cancer kanyene kalaturi mwathani amutethia athiria ku organize thirikari yawe neta na mbere na kuria more sponsors donors na antu baraba atethia o come up na more cancer centers even in our villages na kinya sibitari yetu ira nene ya Meru General yombe kwithirwa ikia equipped very well na kinya ndaitari betu baraba thitharia antu betu screening baraba thamire no top of the poor environment kiruriti bwangui mwaka muthiru na thithitie medical camp yegi screening ya cancer na kiri is inoculation speech na ugire cancer ni untu bombo bunene bura kwenda gutegera ndene ya thirikari yewe na nkuruki muno nkimenyaga enya facts cia kungana ni untu twiragwa every Monday bus check and silver ijeri chumaga Meru chietete straight away Kenyatta Hospital chikamatete ajie bakansa kuma Meru. So Meru is leading in cancer na antu baingi betu bare either affected kana infected kwiragwa mwaji o cancer kamenya cancer in stage 1 kana early stages akomba kuora ara Meru County kuna track ya cancer screening etura imami yage kim ikwaga tairi budget ekithwa supplementary budget ekithwa ni alainwe ichoke allocate ni unto area civitary full kutho kwina mobile clinic ikuthiuruka ino constituencies screen akurubetu bamami betu na rochia kenda uroka ithirwa ari in early stages omba kutangirwa murimo jou dutikeje kumumba
akirikiria Oscar Mutugi norotithiritie kiara kawira Mwangaza nawe waremero gwita na mbere na mutaratara juju na kinyankuruki kurema kuthingatia mawega jejeni na mutaratara juju. Na before kithurano kia 2022 ikwari kukwa secured PPP na one organization, a European organization, nere igutonya ndene partnership na thirikari ya Kenya na thirikari ya county ya Meru na baeza na kigina kia ba commit kigina kia 1.6 billion shillings ira tiari kwithirwa chigitetheria gwaka cancer center aria kwina Meru level 5 hospital na kieni kiu kiaritwa ni thirikari ya county government but muradi zuzu tomba kwithirwa zukithingatirwa zukithingatirwa thaa ici ni onto agreement itiari in place na commitment itiari chikuthithua na thirikari ya Kenya yethirwe ki guarantee mbecha iu kwijite kwa cancer center ndene ya Meru itiguna just Meru county iguna kinya county ingi ira ichigiritie Meru ira chiethiritwe chiena mathina jajau na bara bonthe bagwita guchwa utungata rutererwa Nairobi. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kiri ripoti yengine ati munini wa county commissioner kuma Ntereche Igembe South Ntereche Mutwati uria ujigena eta Sylvester Mwangulu na edretu wagishumiri na kuromba achiari gutigira niba kugwata njara anabao nikenda baga kuria iyewa bire bare nabyo kuringana Sylvester augeta ati kagita na karembe umbithi na nkuruki ana baga itonyithe kiri iyewa biao ikotoma bagatiga kana bakethira bate gutonyera mantu ja mathuku to tumiri bwanda ochia mbogita na mantu zange jara kubatara kubakuria nyarana ndia rombeta sheri bonde gutigira niba kurikana na nkuruki gutakagira anabao kagita kwa kagita nikenda bakamenya iyewa birana baba bare nabyo na nyuma ya kumenya iyewa bibi pakatigira niba kubatetheria kubikuria mukiri wa Nkonja arena rugono ru nere njere moyo kuri kithomo maturene na kuonto mwanya ente DCC wa Mutwati no Sylvester Mwangulu no wete niboya kiria seri bonde bakethira baike mwana wende skuru akethira akiwachira kithomo amwe na kinya kosi yawe na muno skuru rasio teno bundi ikethira yekiro ni atongoria ona kinya anaba bakomba kwithira bakisi kuria muno irase maturene inde tirasiari kwithira bakikia anaba skuru irase kuraya inde bombe kwithira bakisi baikia skuru iria kwe kenda ukuria matura yo na kinya kiria tongoria basi watile na anaba na kinya manto yakonie wabira na bai bombe kwethia ni bakombi kuria hiyo university ya Meru ni yenu ndio inaitwa Meru University. Hii ingine ine ya kuletwa na huwezi kwenda kusoma, kuna short courses JSS. Watu wataanza kuonekana ujuzi yao mapema badala kusoma upate ndi. Hakuna haja ingiza hii mtu kwa kutengeneza hii kitu ama ya muziki kundanzi tu peke yake pesa unapewa kundanzi si munaona kwa TikTok ori wende kirimanto yako ni mesetho na kinya yewa biana kana talanta mwanya DCC Mwangulu na kuria seri kuwata na bombaru kaisa karamu na ndiri kuona nikiewa mwanya nonto nisikoba korean na sikaba ikembere muno na kinya kimutorere na mwana akomba kwithira hakiguna kana witethia kumania na kiewa kiawe so e-sports kama uko na talanta ya kucheza cheza. Serikali itakusaidia talanta. Inaitwa talent search. Tunaelewana? Ni vijana wanacheza mzuri hata wasichana unaona ile ya high school ilikuwa inachezewa Machakos. Sasa wanaenda East Africa. Kuna watu wataenda kucheza Rwanda. So wana youth vijana hii ndogo hii. Mcheze. Kiripotera Meru TV kuma Mutwati Igembe South Mbita Mukiri Onkonja Tukiuma Ntere ujia Igembe twerekere kai monkantere chedraka ni area waziri urorungamiri tamanto jegie ugima bomwire ndene account draka na rozi kene tagechwia nduraku na ugete ate
thirikari ya kaunti ya Tharaka nirikite na kuandika mandagitari bairi baria bakwirikana ni matane ataramu ba mirimo ya metho iri njira imwe gutigira ati thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni gutetheria akari kurwa na manto jegie thina cia metho. Kagitene okau ni bogete ati thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi igatigira ni guchwa njira mwanya mwanya chigukiria sekta ya ugima bakiuga monkera nande antonkuruki ya ngrizire ni bareketie na kuthinjwa metho barabethirite bari na thina iji cia metho. Gukurukira ngwataniro ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi mwana gikundi kia Fred Olosi Foundation gutigira murimo wa njireri okuthira ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi indi waziri ugima bwa mwiri ndeni ya thirikari ya kaunti gicuia Nthuraku augite kuma bambiria ngwataniro eno mwanka thaino antu 700 ibaumbite kuthinjwa metho mago na bambiria kuona kairi. Na kufikia wakati huu nasikia daktari hapa akisema tumehudumia wagonjwa 2700 kupitia njia ya kufanyiwa kutoa hiyo njereri na upasuaji wa macho na watu pia kupata kuona tena. Na nakwambia ukweli, kama wewe umewahi kukaa bila kuangalia kwa muda mrefu alafu mara moja unaanza kuangalia, unaweza kufurahi sana. Tumekuwa Kibogwa tukifanya operations on Tuesday ambapo tumefanya surgeries 28 ambao watu walikuwa na upofu wa cataract wamefanywa operation and all of them were successful. Wote wameongezea Arano mwerekithia munene wa gikundi giki guku Kenya Peter Mino urakuriongite ndeni ya kaunti ino kona bura mutaratara uyu kuruthwa akiuga na kenetwi thirikari ya kaunti no tuniandikite mandagitari ba metho bairi. Hii kaunti ya Tharaka Nithi ambayo inaongozwa na His Excellency Governor Muthomi ni kuwa wameweza kutuonesha ishara kuwa wataweza kuendelea kufanya kazi ya macho, maana wameajiri wauguzi wa macho. Tuwezi sema wametosha, lakini wako na the foundational healthcare workers required, like for example Dr. Grace ambaye amesema tumeajiri watu wa kuhudumia magonjwa ya macho kutoka kwa madaktari. Saa hii nafikiri tuko na specialists wawili wa ophthalmology ama wale wamehitimu mambo ya magonjwa ya macho. Kuna Dr. Grace na Dr. Helen. Dr. Helen yuko Marimanti na Grace yuko hapa. Kuna wale wengine clinical officers na nurses ambao pia wamesomea mambo ya macho, na sisi tutaendelea kuongeza wengine. Waziri Nthuraku akiuga mubango uyu nutethetie anene kiria kariba kaunti ino kurega kuthikura ya guchwa utungata bwa metho. Na tulikuwa na wagonjwa wengi sana ambao walikuwa wanasumbuka ili kwenda kusafiri safari ndefu kufika Nairobi, wengine wanaenda Kikuyu, wengine wanaenda mahali papote ambapo walisikia kuna Lions Camp. Na working together, we are very happy that tumeweza donate eye care equipments ambazo zinasaidia kuscreen na kufanya ile treatment. For example, ulisikia waziri akisema 2700 people wameweza kupata cataract surgeries. But kitambo upata hao 2700 lazima kuna wale wamefanyiwa screening, ile unakuja unaangaliwa kama una shida ya macho ama hapana. Na katika hiyo group we are talking about over 25,000 who are screened, then from there 2700 wameweza kuweza kupata matibabu. Ende thirikari hamwe na gikundi giki kia Friends Olosi Foundation bagwatanirite kwendereithia mubango uyu kwa miaka yengi 5 gutigira murimo uyu kuthira. Wametuongezea miaka mingine 5 kwa sababu hata hao wameridhishwa na utendakazi wetu, na sisi tunataka kuwaambia ni asante sana kwa kuona ya kwamba watuongezee hiyo miaka 5. But we are very much impressed with the Tharaka Nithi, and that's why we are saying for the next 2025 to 2030 tunataka kuweza kufanya kazi na wao ndio tuweze kufanya mambo kadhaa kama kusaidiana pamoja na wao ku make their theater work. Ndagitari wa metho ndeni ya cibitari ya Chuka Dr. Grace Nyawira no akiruta mbitokere antu kwibumiria na gutetheka na mubango uyu takureithwa nwambi. Kwa hivyo naweza himiza watu ambao wako na hiyo cataract ama umeangaliwa umeambiwa uko na upofu
unaweza kuja at any time hapa Chuka County Referral Hospital ambapo tutaweza kukusaidia, ama kama ni ugonjwa mwingine tutakutibu ama tutakuelekeza mahali utapata usaidizi. Kiripotera Meru TV kuma chibitari nene ya Chuka Mbita Muremi wa Mbogo. Kire ripoti yengene ati mukondo jwairizwa kweza na basari ndene gishika bunge kya buri ni jwambiriti na area mukondo jwambiriri ndene ya wandi ya Kirua na rina kinya kibirichia area ritabethirita bakigunika na mbecha chego batathire gwetana mbere na mathomo amwe na into bingi kathomba nkoroki arimo na rito ni bethirita bagikenera nonto kinya ibethirita bakinengero into kathomba na nkoroki kuromba governor wa county ya Meru Mutumanto Ithingia gutigira na gutagira manto jagie basari nikenda arito bonde ndene ya county ya Meru bakethira bakigunika na gwetana mbere na mathomo jao urea kubatara mwende olaibuni arina rugono ru na yo mutaratara yo kweya na basari kuma kire mbunge wa Bore Rendekiri Mugambi kire wandi ya Kirua na arina kibirichia iyo chokeretera yotongoretwe ni Ken Wenga nora ni mutethia wa Rendekiri bawatanirite na DCC wa Bore East Josephine Njenga kimari yotombita wa Ken Wenga pia wa mheshimiwa Mugambi Rendekiri aja turi Bore High School ile ndene mbaria marinya Ruibi so narua twatinda kweza na basari ndene kibirichia wand na twarikiria na Kirua wand na basari chia mheshimiwa Mugambi Rendekiri ojora baraba inge baije achiari baije chedero chi automatic tugaga ote mwana wa praga basari uteninde so mheshimiwa na instructor office irasima ana bonde pone basari mwaka jojo itukunenkanira basari ya 71 million ndene constituency yetu yonde. As a member of the national government, representing the national government in the CDF, I sit in the bursary committee. And the MP has instructed us to ensure that everybody who applies bursary gets the bursary. So next time, for those who have missed, kindly apply. Alafu uketi chini ugoje nini? Goje basari. Na we akiaria principal wa Bore High School nera ne cukuru moja ira ciamukirite mbeca ikire wandi ya Kirua nari ariwa ciatethia muno na baraba umite kire family ite uciumba na baeta na mbere ya mathomo yo bura kwagirite. Okay, iwega koma rieto mbeta wa Geoffrey Gichuru principal Bore High School na ankuge iwega muno ngushoge katho sana ye timu umeta kwa mheshimiwa Rendekiri nonto bo guturetera mbeca nyingi sana 480,000 buko na check na mbeca ici igatetheria na baba ingi muno tu nabo especially tu na very bright and orphans very needy students na ibethiritwe kwina changamoto nyingi muno no batinde ibakuremero muno kure mbeca lakini with this amount of money ngwetekede mwanka jojunde bakagita brote mtu kuboria. Jina yako? Okay, kwa majina naitwa Yvonne Kairuthi. Namshukuru Rendekiri sana kwa kutupea basari. Actually naamini kuwa ametusaidia sana na sisi wote tutasoma na tutapita kwa sababu ya ametusaidia. Ni wengi sana tunaweza kuwa tuna matatizo mingi, tunafukuzwa juu ya fees, lakini ametusaidia sana. Tunamwambia ni asante na tunamwombea Mungu amsaidie aweze kutupea tena na tena. Asante. Na we akirikia Ken Wenga na ritete mbetwa kire gavana wa county ya Meru Mutumanto Ithingia otethia na bana basari o amwe na kuria Meru bete na mbere kuwata Mutuma mbaru. Gavana Mutuma atukwira ogakara jora turaitire kwathiro imbasari ijoene kanire mbasari ja Rendekiria kunenkanira na twaungana twinthe bure yetu tukamikia mbere. Gavana Mutuma tunenkera basari cia chiringi 3,000 o mwana cha Rendekiria nenkera na betu na arua babure ai then ukona mwana o mwaka thore na 6,000 so mbecha ichi kurira almost 1 year. Otherwise katurombe tumu support twinthe our new governor nikenda komba gwita ngugi bwega. Asante. Reporter Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni kuma Bore
Ntereche Igembe ni are ambeo mbithi bakethra bakigunika Ntereche Igembe South na bobo ni nyuma mujumbe wa Nteriti John Paul Mwirigi kurita milioni 40 mbechere chigatumira gwaka ICT hub ithano akiaria mujumbe John Paul nugita ati ari na witikio ICT hub izi kethra gitetheria ambeo mbithi ba Ntereche Igembe South kana gutumira gwichwira ngugi kinya ome nthiguru ya Kenya kurukina ugete ati bare na wirigiro nkurukia ambeo mbithi magana jathatu bakethra bagitetheka on tuku gwichura ngugi gukurukira ICT hub izi murithi waba ari na rogono ru Nduki mbithi ya Igembe South yekomba gutetheka anene na ndina njira ya mitandao na njira ya interneti nekumania na nyumba iria ciitite na mbere na gwakwa na ndene ya Igembe South wondi ni chionde cio ithano nyumba ciri kumenyekanja app ya internet kana irekethore computer hubs irekethore gitetheragia ngugi kuchwa ngugi na njira ya internet kumanthi cia ome ndene Igembe South constituency tukumba kwithia tukithiulunga wondi chionde cio ithatu no tubakumba kwithia tukia na ICT hub no itukwenda kwithia tukireta innovation ndene ya Igembe South na kenda tumba kwithia tukibenefit youth ara tukumba kwithia tuyaka ICT hub no tuba kumba kwithia tu connect the young people na ngui na aroranja no to kintu kira kio na thairora harora Kenya yumbite kwithia Kenya ni yumbite kwithia kinya ki mantu ya digital na ki mantu ya digital iyo tukwenda kwithia tuki introduce ndene Igembe South so ki this ICT hub ikomba kwithia ikianjiriria otha tomba kwithia tuki launch ikienda ciomba kwithia ikithithirwa construction ki very want na after construction tukomba kwithia tuki install computer kuo nkirugia computer manathatu ire komba kwithia cietumika ni the graduate ka anabarora bombete kwithia bakithiria college na university ikienda bomba kwithia bakirta ngwira cia mtandao ka ira cia internet ira bakithiria bakirtaira ngui bakirtaira ndira cianja ira ciumbite kwithia yitikiria Kenya yomba kwithia batetheria kumba kwithira bayabaritira ngui no to Kenya ina young manpower na ana betu bara banini bombete kwithia bakithoma na kube na capacity kumba kwithia betetheria ndira ingi ki ngui cia mtandao na kuikete mitu kumba kwithia tukithire ngui hiji mubunge wa Rutere ruru kumenyekanya John Paul Mwirigi na shumiritie na kurita mbeca baribari ire ketho ya kanyomba iji ngurukia milioni 40 ire gujukia o nyomba ikajukia milioni 8 amwe na wikirwa computer ire gekirwa kunekenda anduke mbithi ikomba kwithirwa igicitaniria na gucwa ngugi kuna kwiritana computer amwe na ara gukethirwa kuandikitwe antu bairi ICT app yitomba kwithia tukithiria tukomba kwithia tukiandika ki every ICT app tukethia tukiandika na baile baraba komba kwithia bakirta ngui kuo na baraba kethia bakimanage ICT app yu no tukethia sikimanage wa ni antu babaingi na kuo ana bau baile from every ward ki Igembe South constituency no to ina ward ithano tukethia tukiandika ana 10 at least mwana muthaka na mwana mwari baraba komba kwithia bakirta ngui ndene ICT app yu komba kwithia bakimanage ke ICT ucio ye ithatu tukomba kwithia tukinenganira mbeca nkirukie milioni 24 no to every ICT hub tuimiaka na mbeca milioni 8 na ku ICT chonde cio itano ikomba kwithia ciutumira milioni 40 ki project yu so komba kwithia nkiwa vijana betu bakomba kwithia bakibenefit na inya muno na inya thairora project ikethire yakwa au antu baraba kethia bayaka na baraba kethia bae first priority ni ana bakuma ntureye ibo bakethia baetethera cia contractor urokethira yaka murandi yu ikende nyabo bomba kwithia bakibenefit from scratch John Paul akiaria ndeto iji anenkaniritie shekiji nanguromba twakirwa na nyera tweni othai itutumire mitandao bura kubui no ndo kwego watumira ociethire inya thinene na thine uya tucumura twitwithe kwa hivyo maendeleo ya nturene ito ya embrace na tutumire ina positive way that tugathethuka na tuitethie te mantu yange ya maingi na kuonde kurauri ethira we muntu ogwithira okienda gikukwithia mantu yara ya meya ke nduke njana ke thairora baithirita bakia ya blamed no ntu bagwithia betumira mtandao potebui ana bao te kwithira kabende te kwithia betumira mtandao bura potebui
iri mukwithia kutina opportunity ira bomba kwithia baki utilize kaita karora maybe ba be free kwa twika kaita kau muntu ati free na utengwi ingi bomba kwithia akithithia kwa twika na kumba kwithia akithithia mantu yamo yatibui na through this ICT app ikomba kwithia siki utilize opportunity ya nabau ikenda antu arora kwa twika mwana uyu arora ukari kwithira kiwist kanya kuritangwe eti mu benefit ira yo mutonya inya monka kwithira akuthekwa kwa twika thayu na kuritangwe ikumba kwithira mu benefit na mbecha. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe mawa Kere riboti yenge mutongeri wa mugongo Dagitari William Ruto muthenya jana arua nethirwa kirugoria mithako kana nkoroki mashindano jangari jaraje jekeneta WRC Safari Rally jaraje kedwa jagitana mbere ntere cha Naivasha ni mambura za kubukare na ari ntere je KICC muchimonene ja Nairobi akiari akagitene gakurugoria mashindano jaja Ruto nogete ate thirikari yawe gatigira ni kugwata mbaru mechetho taizi na nkoroki kuria kambuni ira itecheke thirikari tigera kinyacho nigo chiumiria na kugwata mbaru meshinda kana mashindano otachacha. By providing life-saving helmets, this initiative reinforces our national commitment to reducing road fatalities in line with our 2024-2028 National Road Safety Plan. The 2025 WRC Safari Rally has been organized under a whole-of-government approach, and I commend the Ministry of Youth Affairs, Creative Economy, and Sports for working closely with their counterparts in the Ministries of Interior, Tourism, Wildlife, Trade, MSME, Environment, and the county governments of Nairobi. I remember that this rally cost the government of Kenya 2.1 billion in 2023. I did give very firm instructions to the ministry that that figure should come down. I'm happy that in 2024, it came down by 800 million to 1.3 billion. And I insisted that this year, it must cost less for the government of Kenya. I'm happy again that it came down by another 320 million. This year it's going to cost 980 million. I want to encourage the private sector. I am looking forward to the day when this will cost zero for the government of Kenya and the private sector will take it up because they need the advertising, they need the profiling. I think the government of Kenya is very willing to cede ground and to allow our private sector companies to shine. The Safari Rally is more than just a competition. It's a testament to endurance, skill, and unwavering passion for motorsport that thrives across Africa. This legendary rally remains one of the ultimate tests for both drivers and machines, combining Kenya's breathtaking landscapes and the relentless challenges that the rugged terrain. This year, the participation of crews from 20 nations and 4 manufacturers underscores the global appeal and prestige of this event. Beyond the thrilling Rally 1 battles and the WRC Championship continues to serve as a vital development platform, especially for competitors from growing FIA African Rally Championship. It also provides a unique stage for African talent to demonstrate their skills at the highest level. Adrian, meeting weather conditions by Vicky and the Hyundai i20N Rally 1 in the P1 class. Riboti yu yegie kuambirire kwa machindano ja Safari Rally yakithoza gitana mbere ntere ja Naivasha nego utokinyiria muthia joante toshieto cia Meru TV utuko woni bethroge kwandagira kagita gake gana nkuruki utegeri bubwa gabo mibango yetu yonthe pambeta ka Dennis Mutuma Muthomi ethira ori no tuko bubwa.